Alright. Lapha kusensimbi. Udube esilalo lapha ludubo lwamanzi. Amanzi kuzima, amanzi ezifuyo, imbuzi. Kulobuzima la. Ukuthi sizaphutsha njani leli bridge asikwazi ngoba ukuze lathi sithola ukunatha atholakala kanzima. Atholakala kanzima sibili okungangokuthi nxa kungatholakala kumbe uncedo siphonge uncediseka bakithi ngoba silobuzima esihlangana labo lapha obunzima bamanzi. Lesikolo asiboni ukuthi isikolo singavalwa kathesi sizavulwa kuthemezayo ngoba kulobuzima sibili. Okokuthi ngabe kuthiwa bakithi amadona lawa akhona angasizwela aphonge usizama ngamanzi ngoba lonyaka sitholanga lalutho emasimini. So engikubonayo ukuthi akusela ndawo esiyakhona esiyabamba lokho kuzasincedisa. Umsebenzi usungowamanzi, ukudinga amanzi ukuthi sithola ukunatha, sithole kumbe awezifuyo. So imbuzi mina ngilembuzi ezingu-20. So imbuzi lezo ngibona ngani ukuze ngithole amapheyili akwana 10 ukuze zinathe ngelanga kulobunzima kakhulu ngoba ngize ngiyenze okokuya eGaranyemba ukuthi kumbe ngiyethola amanzi ngisuke ensimbi. So ngalokho kunzima. Ngasazi ukuthi bakithi singathola ngapha uncedo lokuthi sisizakale ngale ndaba ngoba kulobunzima. Le ndlala ivele ikithi. So kule ndlala yamanzi, kule ndlala yokuthi asithola ngalutho. So kulobunzima esihlangana labo obukhulu kakhulu. Ngalokho siyabonga ukuthi singathola uncedo ngalokho. Lelo ncedo olutholayo nango ukudla. Ukudla kulabadala bathola i-welfare nje kodwa ngesikhathi ayikhona nje. So lena lithola. Hayi asithola. Ngalokho yibo ubuzima obukhona obokuthi kuyabe kufuze ukuthi ukuze uthole uncedo ukuthi egangeni kumbe ezimayini ezama ukuthi sidinge kumbe ukukutha ezimayini. Kodwa nxa kuyile indlela usuku ekhaya ngoba asoze umama kukwanise ukuthi nathise imbuzi nathise inkomo. So umsebenzi usungowamanzi. So kathesi ngaze ngithi right imbuzi ngikhiphe imbuzi eyodwa. Imbuzi ngibona ngani ngizathengisa imbuzi ngithole i-50 kg. I-50 kg yayingisina. So sokufuze ukuthi i-50 kg ingaphela ngithengise enye imbuzi ngithenge i-50 kg. So kusho ukuthi noma kuthi isibaya singana nje phela.